Pre svega, veliko mi je zadovoljstvo da mogu da radim zaista sa pre svega velikim profesionalcima i divnim ljudima iz Makedonskog saveza. Počeli smo 5. juna. Evo danas je već 26. ako ja ne grešim. I mogu da vam kažem da sam vrlo zaista zadovoljan sa onim što smo do sada uradili. Proces nije ni malo lak. Implementacija VAR sistema zahteva nekoliko vrlo važnih segmenata. Jedan od, da kažem, najvažnijih, jer oni kreiraju i finalni proizvod, je edukacija sudija. Međutim, VAR sistem nije samo edukacija sudija, VAR sistem je zaista implementacija i tehnike i rad sa broadcasterom, način na koji se utakmice snimaju i mnogo toga, mnogo tehničkih detalja koji na kraju ljude koji gledaju fudbal kao i klub puno ne interesuju. Interesuje ih finalni proizvod. Da bi finalni proizvod bio dobar, zaista ovo sve mora da se uradi na najbolji način, da sve profunkcioniše onako kako zaista treba. O uslovima koji su ovde za rad, zaista mogu da kažem sve najbolje. Mogu da uporedim sa da kažem, uslovno većim savezima, geografski većim savezima od Makedonskog saveza, međutim, zaista rukovodstvo saveza, pre svega na čelu sa predsjednikom saveza, je omogućilo fenomenalne uslove za rad, pre svega sudijama, koji zaista imaju sve uslove da daju svoj maksimum u ovoj nelakoj edukaciji, posebno u uslovima u kojima radimo što se tiče velike vrućine i tako dalje. Ako vam kažem da se radi od 8 ujutru do 8 uveče svakoga dana, to je zaista istina. Rezultati moraju da dođu. Treba vremena, kao i za svaki novi proces, međutim, jako je bitno da jedan segment prati onaj drugi. Kažem još jednom, zahvaljujući pre svega predsjedniku saveza koji ima razumevanje za ono što treba sudijama, pre svega, zaista nama je samo ostalo da naporno radimo i da sve dovedemo na jedan nivo koji je potreban da VAR sistem u Makedoniji startuje. Nadam se da će startovati na jedan najbolji mogući način. Rakova prirodna položba, nema kasnije. Imam iskustvo koje govori da postoje određeni problemi u svakoj novoj implementaciji u bilo kojoj zemlji, pa i u velikim zemljama. Međutim, siguran sam da sve ono što može da se uradi sa strane federacije pre svega je siguran, da kažem, dokaz da će da sve bude u najboljem redu. Biće, naravno, sigurno određenih grešaka. VAR sistem nije nešto što, da ljudi ne misle da sada će sve što je prosto bilo greška, da sada neće biti. Ne, postoje jasne stvari u kojima je i dalje određeni procenat situacija, da kažem, ostavljen na procenu i sudije i VAR sudije, ali zato mi radimo da taj procenat tih situacija bude što manje na osnovu kriterijuma koji su propisali pre svega FIFA i UEFA. Ono što je jako bitno, kažem vam, jedan kompleksan sistem, potrebno je infrastrukturu prilagoditi, tehničku opremljenost stadiona, pratim kako se prave VAR sobe u VAR centru, odnosno u zgradi federacije, i ono što sam video što se tiče VAR soba, mogu vam reći da će biti jedna od najmodernijih u Evropi. Tako da, taj deo tehnički je zaista polako dolazi na visok nivo koji je potreban da bi VAR sistem funkcionisao. Ono što je bitno je da finalni proizvod opet kreiraju sudije i to je rezultat na kraju celog projekta. Ako je odluka tačna, svi su zadovoljni, ako odluka nije tačna, bit će nezadovoljni. Ono što je bitno znati je da VAR će sigurno unaprediti makedonski fudbal. Pre svega u aspektu interesantnosti lige, drugačiji će biti prenosi, tehnički će biti mnogo jasnije
jer potrebno je raditi i sa kamermanima na koji način sada se snimaju utakmice. Nije isto snimati utakmicu s upotrebom VAR-a i utakmicu bez upotrebe VAR-a. Tako da i to je jedan segment u kome će sigurno biti unapređenja. VAR je samo jedan segment koji će pratiti pozitivna dešavanja u makedonskom fudbalu i to je sigurno. Greške će postojati, tu nema nikakve dileme, ali sigurno velikih, skandaloznih sudijskih odluka na terenu sa VAR-om neće ili ne bi trebalo da ih bude. Ukoliko sudije budu primjenjivali ono što piše u VAR protokolu, što piše u pravilima igre i što su instrukcije pre svega FIFA, UEFA i sudijske komisije Fudbalskog saveza Makedonije, siguran sam da će sudije poboljšati u velikoj meri kvalitet svojih odluka i da će klubovi pre svega, jer VAR sistem je nešto što doprinosi pre svega fudbalu, da bude čistiji i da budu isti uslovi za sve klubove koji se takmiče u prvoj makedonskoj ligi. Pre svega grupa selektiranih sudija je jedna kvalitetna grupa. To su sudije na top nivou u jednoj zemlji i oni svakako imaju određene kvalitete. Neki od njih imaju veće kvalitete, druge sposobnosti, neko je od sudija ima veće sposobnosti za teren, a sada se polako jednostavno primećuje da neki od sudija imaju zaista dobre kvalitete za VAR sudiju. Sudija na terenu i VAR sudija su potpuno dve različite stvari, iako ste jedne nedelje na terenu, a druge ste u VAR sobi. Međutim, evo na FIFA-inim velikim takmičenjima, kao i na UEFA-inim, već se ide u tom pravcu da VAR sudije budu profesionalci. To znači da oni mora da imaju određene druge kvalitete. Ako sudija na terenu donosi odluku na prvi osjećaj, ono što vidi na terenu, VAR sudija čak i da ima taj prvi osjećaj mora da jasno iz više uglova pregleda neku situaciju i da na osnovu kriterijuma proceni da li je ta odluka čista i jasna greška ili nije. Evo ja mogu da vam kažem šta sam rekao sudijama već na prvom ili drugom viđenju, da kažem, ili na treningu. Da mnogo veći savezi, veći kad kažem, mislim na zaista lige iz prvih 10-ak liga u Evropi, da sudije nisu imale ovakve uslove. To znači da oni moraju da daju svoj maksimum, da bi opravdali ono što im je dato i uslovi koji su im dati za rad. Ogromna je stvar da bilo koji projekat, a posebno ovako bitan, a posebno za sudije, bude podržano od prvog čoveka federacije. Jer bez toga, verujte mi, sudije ne mogu da daju ono što se od njih očekuje. Naravno, sada je na njima velika odgovornost da kvalitetnim odlukama to vrate. Ali ja kad sam prosto prihvatio da dođem i da pre svega pomognem u implementaciji, predsjednik je prosto rekao: recite šta vam treba. I to je ono što je za sve nas koji radimo u suđenju, da kažem, ogromna prednost i jedna blagodet kako inače treba da se radi. Predsjednik je čak i došao 2 puta da nas obiđe, onako iznenada, da vidi sve kako ide. I zaista ja mogu da kažem da svi uslovi postoje, da je predsjednik Saveza dao maksimalnu podršku za projekat i da se zaista nadam da ćemo da na kraju, i siguran sam u to, da ćemo na kraju rezultatima da opravdamo pre svega poverenje i pre svega ono što je omogućeno za jedan kvalitetan rad.